Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Nisialilika saa mwonza kamondili ati itukuyemwe mwei wa mwonza mwaka ni 2021 naende musiaisia ni kwatekana ukwatie mwainesa na ni kuendea mwai wa kwaila mwai wina mawadhimo naende ni abikaila saa ya ukwata Vilingi wa Mauvoo vala ukwete waninye Veronica Siombua ndini wa TV yaku ya Mutongoi TV naende na udhocha tutambaniemwe ngina mwiso wa Mauvoo maitu otoandu isi kana tukwetea Mauvoo makele mavuti na kumanidia kila kikiti kiendeni wa mbaisitu na ndini wa kaunti situ ovamwe na nditu ya Kenya. MCA kaunti ya Masaku utukuni wayo ni makoni manie mbungeni ya kaunti isu ni kana kunena nisia na mavikia na uvitukithia budget ila inasomwa ya shilingi bilioni 10 na ila inasomwe ni munini wa governor wa Masaku Engineer Francis Maleti. Ndini wa budget isu maundu ala manengetwe uito ni vamwe na uima wa mwe malelu kiwo na utandithia kati wa ange aingi. Daniel Mongela nutumbanisie livoti isu. Mirena mbuthu itina wa budget kuvichombe wa kikalo cha mbunge ni munini wa governor kauntini ino ya Masaku Engineer Francis Maleti. Mbunge ya kaunti ya Masaku ni thiwa na kikalo cha kwithukisya kukosoa na kuvitukithia budget isu wala uiti na malelu manengiwe miana ya mbee na milati ila ya mbewe na ya makuthela na yo yanewa mwanya wa mbevyu na neasia ni budget nzeo ila inenganite mbesa sia kwika maendeleo meki bathukanio katini ka ward situ maundu amwe ni kumanakana nitwavitukithia budget ila yina mbesa ila sia ile kufufua ndobo ila sia nangikie maundu makiwu nitwekia mbesa sia ni kwika maundu asu na nitwa allocate masibitali ma level 4 mbesa mbingi ila si uthiku wa machine ila sitetha sivo na kurenovate masibitali na ingi nitwa nenga ni recommendation ya kana sibitali ila sitetha sia akiusia dispensaries ila tuzita community hospitals kana health centers siminiwe na ila sita eza unenga ni kwa ene nenga ni kwa ene kana maundu mambesie kwithwa maendeye. MCA matongo iwe ni wa speaker wa mbunge ino ya Masaku ni mavitukithisye budget ino ya kimanza cha bilioni 12 katono ile maiweta kana mawendekithio ala mevo manengete mavata ma mwene nthi mwana ni budget ila nzio pyo kusina sio nthi ila taabetethia nondo walilio ndo pesa sia anwa budget no ni balanced nondo kila department ya kwata pesa miaka ile bitete kwa department ya zaina ne pesa lakini this time kila department ya ne pesa ono wevo budget ino ya muthia thini wa utongoi wake governor wa county ya Masaku Alfred Mutua kimanza kinene ni kivathiiwa kwa kanyumba cia governor munini wake vamwe na nyumba ya speaker ndula uende na kuoswa na maoni mekivothokanio ni ene nthi ona kutwika kwa nyumba isu kuendanite na miao ile na nenganiwe ni muvea wa misala vanthi ya Kenya SRC. Budget isu pembeza sikiitwe ila ni sia kwa kanyumba ya governor na kwa kanyumba ya deputy governor na kwa kanyumba ya speaker. Besa hii ne kiwoyu ukwe hitu abo bakuve miaka 5 mithelu no kila kivo SRC ni nokie ya sia kana yuko kovika mwini wa thanthatu ndisioka kunenga governor na deputy governor na speaker house allowance no nginyayu moke kala nyumbani sia county na nyumba hizo sia county sia kwa okithekani cha county ba Masaku nikienda mutongo yula wa Masaku ula ni governor ula ni deputy governor ula ni speaker akome county ni ya Masaku kwa ukitheka kuanza kitheka kioso cha county na iyakwa na ve kiwango kila kikito cha mbesa nyumba ya governor yitu ndika vitu che milioni 45 nyumba ya deputy yitu ndika vitu che milioni 40 na nyumba ya speaker yitu ndika vitu che milioni 35 oundu ivila sikalilwe ando mate yanite budget ni sithitwe sisomwa na kuvituka indi maundu maingi makaema kwaniwa nthini wa budget ila sithitwe sisomwa indi nthini wa mwako ni kutona ukusi wa waliuku munene itina wa speaker wa mbunge no ya Masaku kuelesekana MCA mena ukumu wa kumya kivila ni mutongoi ula uteuthukuma ene nthi kuyanana nondu vailite mwaka kuthi ungi budget yithitwe yithukumithwe
na aheshimiwa nimethitwo maikuliano kisa kwithia usungi undu vai, lakini yu nimekwasia kana nimatungie kiliko kabisa thini wa uthukumithia wa budget. Yu kila aheshimiwa masia niseletwo thikila bandu na nimanengane onyo kwa CEOs, kwa chief executive committee members, kana mo maisita kusia muthukumi wonde wa kiwango chu wa county hatua nundu mena power sia kumumia, mena power sia impeachment kila mundu ethesiu kwa maisita kana maisi oketina yulua kusisa kana budget sia thukumithwa. Itina wa bajeti isu kuvitukithwa mwenendi wa Masaku ula withitwe ndai ya serikali kumuthinikia maunduni meokonia malelu kuongelwa kwa ndawa na gloves sibitali nwende na utuma yetho kwa serikali ino ya kaunti ya Masaku kwisekana netina wa malelu witi masomo kati wa meviengi kunengwa imanza nene sia mbesa kana maundu asu nimeuvikia kuthi kuvikiwa. Sitoko ni Daniela Mwongela, Mutongo TV, kuma meakoni nene ya mbunge ya Masaku. Ula wa seneta wa kaunti ya Kitui David Musila kana Bwana Meko ni waikithia enendi kana mwaka ukite nukwithiwa aitia kivila cha ugavana kauntini isu vala wasia kwithiwa kaunti ya Kitui ikumbilitwe ni mathina tacho kitumi kinene cha kutuma etia kivila oingine wasia utongoi wa Mwandu Charity Wangilo tawikumbilitwe ni uvungu mwingi. Musila ingi ni wasia kana kati wa maundu ala mena mathina ni muvea wa uiti kauntini isu otondu seneta wa Kitui Enoch Kiyo Wambua unaitie mivithena mivuthu. Lina Musangi na Mauvoo 1Pm. Nandi musiaisia nitwetia wekeo nundu wa kwitha mawawasuma vitu kame na uvitukanu wa mawasia na indi nitukwitha timi kwata ovu itinanga tuthi ngalikoni ya kisuani vala yuekali ma kisuani kana Mombasa ni maumia witana okula kwi serikali na muvea wa uima wa mwi uvikie na umakalatila ndawa sia kuola makali wa ukimwi kana ARVs vala masia ndini wa ilungu ya siumoile serikali ya ema itha ikalatite ndawa isu nimekwithwa makawati twe ni mathina. Angelina Muse na Elivoti. Nena na andiki Mauvoo ateteima akisia andu ala matumia ndawa cia ARVs kana cia tulinyutwa ukimwi ni maweta kana tamauvikia kutoa isia maandamano wiki ile cia vita ethwa mayi kwata ndawa isukuma kwi muvea wa uima wamo. We are not going to allow this country to create another ARVs billionaires. As activists, we are issuing a 2 weeks notice to the Ministry of Health. We are not going to agree anything less than that. More than 3 weeks, we will be here every day. We will block all roads. Yes. We will block all the facilities. Yes. We will block all any government's facilities until our ARVs are released. Today, we are saddened that we have come together as Mombasa PLHIVs to come and call upon the government, on issues of ARVs. It is long overdue. Tumechoka kunyanyaswa, tumechoka kuteswa. Kwa sababu the issue of HIV has been taken for granted. HIV has been a pandemic for a long time in the country. Lakini ni jambo la kuhuzunisha sana kuwa serikali hawajachukulia hili jambo kwa umuhimu. Ni maweta kana tamethi tomate ukwata ndawa isu cia ARVs kwa kilungu kia mbewami itatu yuyu maiweta tamemu isio ni munene vamwe na siana sio. Kwa sababu the PMTCT mothers hawajakuwa na dawa, and you know the dawa ni zile za kupewa 2 weeks ama wengine wanapewa even less. And you know the anxiety that comes along with that. Being a mother, you are breastfeeding and then you don't know when is your next stock in. You get?
imefanya wamama mpaka ile kwenda kliniki kila wakati. Look at the life right now, the economy of the country. Nani yako na transport ya kwenda hospitali after every 2 weeks? Ni maumia wetano kwe serikali kwisila muvea wa uima wa mwe mavikie kumakala atanika na mavikie kukwata ndawa isu mae weta tamethi to mainengwa ndawa sia kutumia kwa ivinda enini. Tunaomba kama vile ilivyokuwa mbeleni, tulikuwa tunapewa dawa miezi 2, miezi 3, miezi 4. Sasa hii unapewa dawa ya wiki 2 unaambiwa urudi. Unapewa dawa ya mwezi mmoja unaambiwa urudi. Dawa yenyewe hakuna saa zingine. Hizo test kits hakuna. Freedom ya kuishi. So sisi tunaita serikali ichukue serious, Mutahi Kagwe ni the government waweze kurelease zile dawa ambazo zimezuiwa, wazilete mashinani, masipitali, ili watu wanaoishi na virusi vya ukimwi waweze kupata dawa na waridhike kupata huduma za afya kikatiba ya Kenya. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Musiaisia bitikili tukwate uthumo vanini na indi ndukathivasa nituciokethetie o mituki na Mauvoo yange atuvikie na kusomethia na kumanithia maundwala mavikie na ukitika muthenani wa umundi. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwataniro ya Mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu ni na ukethia na uthote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema we meki wathukani toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndebe sienu nengete aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana ndo itumia neza mundu ithi aya nda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanya nandu pepe soso wako weba ya musi ute wewe aloni eke wa mwana akene wosi aloni na kwesa kwekwana yunde seloni na andu yikalanya na monesa maga kusoisia nduka nini tawo Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Kwambautina tinainge wadi wa Mukamba ula wekitumi ni mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV Nundo Mutongo TV niyo itongweti kutane kote wadhi wa Mukamba wa mbenga na mbenga wadhi no promete ula kilumio kumini kumanisha no gwati yawe na indi likilo wa kuambililia dini wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa keli ngui ngumba edition wakatitu ni wendo Wednesday na wakana ni One Man Guitar Live na indi wakatana chudho kia request yako imukwa imwe na ningi nikilungu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 11 ya weyo nikwebwa nidye tutongoetie dini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbeli ya wakeli wakana wakatana dikotia kilungu cha ni chavya ngwatilo bita DJ Biado wakwito wa musi ni chavya ngwatilo twende yale moto inombete sia timwe yaku niota nekata ningi niota ni koibe yake keve mutsinga wa ula nosie kwa mulemba ndinesa koiba sukuma ine nosie bagwa mitango ndipite niota ina badi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona la vela
kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 ili 3 na uituma kwa 111. Ni na udhocha ingi ile mbeta ya ukambani thiawa na kundu kwingi kwanake na kutona kukusia atalii kuma ndisianza waniwisi ivia ya koma ila hii matani sioni makulika masaku na kuthi musini wa ilovi wavechau ivia ni kwa uliku ivia ni vandu vatheu vala vatumika kutwaisia mboya nundu wa vikavo nukwithiana na ikanisa ya Shrine of Our Lady Koma boni mutisia nutumbanisye ngewayi mwanya yulu wa wanake wa Koma Rock na ki ni kilungu cha keli cha ngewaino. Itina wanda mukasitu isioni imwesi ya ukamba witu yevo ivia ya Koma na indi ivia ya Thui yila ya utoine wa Kanzalu. Isoni ni kondo kusio kwa kuvika na kuilola mawithiuluko. Yum Mutongo TV nitwavika ofisini wa muvea wa utalii kaundini ya Masako. Shrine nezu kwa kisungu tumeta shrine ne Catholic Church ne via thitha ne vandu kanisa hiyo ya Catholic yakete vandu ba ukautha ithea vandu ba mboya muno athaithima ndini no ya Kikatoliki na nimakomane abo kwevinda kila mwaka na wethe ne unya andu aingi muno kuyo ni vandu basio nundu nenenga county no ito ya Masako nguma na kele serikali ya Masako na kanisa Catholic ni makwata ne okesethia lelo ila siulikite ngaliko zune cia kuno kila tweta grade ngeza lelo zune nzeo na ndo esethia meo na vandu basio matona kwekala. Ona kwithiwa ikanisa ya Katoliki niyo yeungu wa ivia ya Koma serikali yaseni ungamite kumakwata mbau na kwa iliambiange vandu va serikali ne kanisa ne bea ile ethokomana imwe nondo onde kila tweta ta kisongo they serve the same purpose kwa tuthokomana ni thokomana kwa mwene kanoga sethia nisiaende cia wikalo museo wa enende kanisa yewe ne na mwana yona be ono matona utetenya na serikali ukesethia ni Shrine su ne aseo bangu ane be kwa facilities ile tona ukesethia ndo moka be uno me utete kata ma hoteli okundu kwa ikalanesa na kemu vya munene wa kanisa wa Katoliki ngaliko ya Koma ntala twa muthokia na yasia ve uthatio kwa andu onthe kutembea iviani ye ya Koma. Maki cha Koma cha twekethiwe vandu va mboya miaka ya 1930s ivinda yila atumia mesilite va na ivia ya nena na mawa twekethia ithembo itina wa kukoma vo maivoya newo vetiwe Koma. Kanisa ya Katoliki nayo niyo seleile kimaki na kwaka miako kivathukanyo ta vandu va mboya na no vaendeye kuseuva kenda vethiwe ve vakwaila vya Koma Rock ni vandu vasio voka andu kuma kwasa Ilovi, Masako, Ketui, Makuene na kundu kungi ila kwena mboya cia kila mwaka voka andu mbewa 3,000 maetete mavata mo na kuvoya na angi ni moka kwiloela undu kuseuvetwe vate kuvatwa nundu ni vandu vasio andu anthe ni athasie kuvika vake mani cha Koma nundu ni ukamba witu na ti vandu ve miao mingi atio ni vandu va mboya kana okutembea vate mivango miathe oingi muvea wa utalii yaseni ungamite kuendese na kwailia ivia ya Thui ila ya Kanzalu ova matungulu ulani ukamba witu ne via yenguma monono ne kusasia atalii andola menda ukaikala
o bandu mathumuite kala kwa kisungu tumeka picnic lovers. Mubango wa serikali ni mbe kwamba useuvya wesethia onetha ni waya chain link wa thio gwa katika via wesethia ona ndola me uthipo ya ola sieko ila mbingi andu metha matese ivo nondo ona mundu kuvingilita bo ni laisi muno kuvingilita na wesethia ni maumia kana ange makasia thayo vandu venthongo vaithaukiawa kana kulindwa tusisie ni maundu mava matonya kututethia na kutukilia ithie mbai ya mukamba mevo mawithululuko toneva sana kwikwatia kukila kumanwa na mawithululuko maitu. Boni Mutisia, Mutongoi TV, Kangundo. Umuthi ndini wa mathau kuya ndwani twilika kuya Kibwezi vala tukomana na timu wa Kibwezi Black Stars ala maikite kana ni kana mathau ma muvila maende no ngina ciana nini kana amuika makethi wa maivundiwa yulu wa ithau ya muvila. Mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge nuthokeiye timu usu na atumbanisia ngewa inova kwa uliku. Nzie mwe ya kusovia ciana nini na muno ciana cia imwana ikalike mituoni mithuku na kwikithia wende wa kilavu cha muvila cha Kibwezi kana ilaita wa Kibwezi Football Club ni vambiwe kilavu cha mwika na kila cha ningiwe sieto ya Black Stars. Kilavu kiki nini kana ilaita wa academy kina mwika wa ciana cia ungu ya miaka 10 ungu ya miaka 13 unavamana na ungu ya miaka 20 na chambiwe kana kuime nengo cia ciana nini kana nengo ithi vasa otaundu kochu wa kilavu ki okuelesia. Black Stars ni timu ya imwana cia mwika munini baba katikati ta tona kwa cia ni timu ila ikwatitwe muno nundu no eza kunenge seniors athauki na timu ila ti ku expect tona kweza kumia athauki bone katwa basa muno kweza kwithana ni maji athauka watange munini watacia premier na kuma bata ila cia jabadimba kweza kwitha ila meza kuteza ku expect kuona athauki mumo baba katika academy ino makazongombe makathi athauki basa muno kuone timu itona kwitha ikwatitwe muno ba Kibwezi. Ona uyovo ndoto cia ciana inini sina kinengo cha kuthela katulu ni sikia wa muishoni ni maumwala ivete ya maumwala ne vamwe na ukosekana mevila ya kuthauka jezi kumana na mbingi cia ciana ite na asima kumakota mbau na kiwanza kitekeseo mbe nimetha na challenge ya mevila cia tu na uniform nundu be kiwanza kito ni kithuku muno na andu meko na muvila wa kiwanza niki wanela motrini ba mabingiza na muno ne ngongo izi ba na mabia na meko na maomathi betha be mathi na maingi uti challenge monene ya kiwanza kwitha giki kalitu na kiwanza na muno makakwata ciatu kwitha na makimburu panenange kitumi niki kocha Black Stars na wito kula kwa serikali nene otavumana kula kwa serikali cia county kwiki ya kithito nthini wa mathau ni kana inengo tai cia kaikwa ya isione cia ndwani ende ciemewe na ithivasa kwa zindu cia kumatrini onacio na makakwata ciatu makwata uniform na mebela na indi ukeza kwitha pe ana matona ukisupport munango pyo nundu ni ciana ciumitwa mecimbithie ciana mbingi tingwa cie ciana mbingi ona cie na kundu kutingwa kutena ukwati munenange ona no ciirethecia kwangelekania la tenda kuthi game cia ndona friendly no mume support yao na kipea ona nitwenda muno ukathio na Nairobi ukeza kwitha no mume support tondo tikwaritie tikuikwatie kana tu expect ukeza kuthi kuthauka game cia jabadimu lakini itwambie ku okundi kweza kwitha ni itwikiro na nisiwe support wa munango tuinena na umwa muika alama thauki ya kilavu ki na u wa kwasia ni challenges nyingi watu tunapitia hapa kwa grao ya kwanza ni unaona venye tunakaa tuna uniform kwa hivyo tulikuwa tunaomba support kutoka kwa government at least itu support kidogo tuende mbali. Ya pili ni uwanja, unaona venye uwanja unakaa kuna mau kuna mabonde kwa hivyo mpira ikiendi na gongwa ni bondi inatoka nje. Hiyo ni challenge nyingine. Ndoto cia kilavu kine kwisa kuthoka muvila wa nthi cianza na mena wetu ni kana ndoto sio cianie kwanza atusaidie tu at least tupate kiwanja, jezi, viatu. Pia watu tuoni kama mpira kama tuna enjoy, inaweza tupeleka mali at least mtu anapata akuwa analipwa. At least pia boli inaweza tusaidia maishani mwetu. Mutongo imathauni kuma Kibwezi ila kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge.
musiaisia ni utungia muvea nundu wa kutambanya na kwanthini wa Vilingi wa Mauvoo na indi vau ni vota vika mwiso wa Mauvoo maitu masa mwonza ndi kuendea usiaisia museo wa kilungu cha ni cha vyangwatilo masiro makwa nitwa Veronica Siombua o ingi ndi kuendea mwai museo mwai wina mawathimo na indi mboya sia kusionenga akavikie na kusungia mwaini usu wa mwonza o ingi mwiso wia na mbevo nundu niwe mwayula utalika tawitha wa mbevo ile mbetani ya ukamba na indi ni mutia nesa tiwai nesa na Mauvoo.